Gicigirira kia Wasini nikio gicigirira kia mwisho bururi-ini mwena wa Gicũa-ini. Kuna gicigirira kiria gicokete giki ni gicigirira gia Pembe na gikoragwo bururi-ini turigainie wa Tanzania. Ya gicigo giki gukorwo kirigicĩirio ni utonga na riri munene wa iria ria Indian Ocean. Undu wa kumakania ni ati ikaria gicigirira giki matigunĩkĩte na njĩra ona ĩmwe kumana na iria rĩrĩ. Tunajulikana kama maskini wa mwisho katika Kenya hii. Ndio maana wafadhili wengi wanakuja hapa kutusaidia. Chakula, hayo majabia, hayo mabirika ya maji hatujajenga hata moja letu. Ni misaada tu kutoka kwa watu wa nchi. Mohamed Fumo ni muthuri wa miaka 70 agatwira thina munene wa ikaria gicigo giki ni wagi wa maĩ ũndũ ũmwe na mathukuru. Serikali ingetusaidia kitu cha kwanza maji, kutuvushia maji. Maana maji haya mabirika kuna wakati pia inakauka. Alafu tunapata tabu. Alafu na upande wa elimu tungependa kuweko na secondary school. Kurumirira wagi wa mathukuru cena Bila shaka naona ni hivyo. Serikali bado huko hata tunapaita hapa ni Forgotten Islands. Kwa sababu mambo mengi hapa hatuna. Ona thengia ya gicigo giki gukorwo na tawa wa kugacĩrithia ũgitĩri, tawa ũyũ ũkoragwo tu ũrĩ wa kũgemia gĩcigo gĩkĩ, kuona andũ akanaga nĩ thĩna wa kwaga hinya wa thitima, ũndũ ũrĩa ũmakĩtie na kũgegia ikaria gũkũ. Pia umeme sisi twashangaa kuona kwamba ati hapa na pale Shimoni kuna umeme, hapa hakuna. Ambapo huko Tanzania umeme umetoka Tanga mpaka Pemba, ambao ni mikondo mikubwa kule, sijui wanavukisha vipi kwenye maji. Lakini hapa na pale ndio tunashindwa serikali yetu kutuletea umeme hapa na pale. Si mimi nashangaa, mimi maana najua kwamba Tanga huko umeme umepelekwa Pemba ndani ya bahari kubwa. Sasa hapa inashinda vipi hapa kutuletea umeme? Kwa hivyo dharura zote za usiku zinazotupata za magonjwa zinatupa shida sana. Hatuna njia ya kufanya. Kwa hivyo tungaliomba katika serikali yetu tukufu hii itusikie na lalamiko hili, ituletee kutoka asubuhi, kutoka saa 8, wa saa 8 kutoka saa 5 usiku, wa saa 5 kutoka asubuhi. Hili ndio lalamiko kubwa. Ya gĩcigirĩra gĩkĩ gukorwo hakuhĩ na iria, aikaria gũkũ nĩ makaire thirikari makiuga matiragunĩka na tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Arĩ ihoya rĩu kũrĩ thirikari kũingĩrĩra na gũtuithania thĩna ũyũ nĩguo kũgacĩrithia tabarĩra cia ũthii wa na mbere gĩcigĩrĩra-inĩ gĩkĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma gĩcigĩrĩra-inĩ kĩa Wasini, Kwale County, rĩtwa rĩakwa nĩ Ngũgĩ wa Gatua.